سلام التخميت وعلود حن دوعلكم حواد دونجينا لهم عنتي أبصاب نهب لنا مثلني انت ايو قطامي نيسرح معالت سلازخونه ايو قدام سلازخونه إنا دونجينا anyway تي نيوز كلهم سمعكم لهم بوست غاب نقبرون هوب سيرش غيركم تخونوا قلقل نشتينا طلعنا حنزارب يا لما عنتي ترامب أملاخ مقعوصهم هليتي خينو تعرفوا مدام دمتنا ترامب بالسلام وصي كاب هسبيتالو I think so رالي ناب زلنا عدنا بكولورادو يمس كم زلنا يتحبريتا سلزي he's okay كاب هسبيتال وصيو شجر زبحال كم زي قاتمو أب أزني مهرمتو كلون أبزي ونا يفلبون I didn't turn on. Okay. Yeah. So بزح سرسات كلونا نتاي overall ترامب ولا حد شجري يقولون تبلو بروف ونت أني هو نيوز زارو بزل إحوات أبزي كل تسلس خم تهارمي جن actually بلو بروف كم زنبورو دحين كم زوات أيد بلتي أبتي بوست كيرو مزلو maybe fake خوني خالي نوس جن تحد أبزن خم تهارمي أبزن أي تهارمي ولا حد خالد فيلين كم زي تسمعوا من مشجر كم زي يقولوا ترامب تمليسو ناب ستيل ناب كتي سرحو خم تملسين خارئناي نشتي فيديوهات علينا تزدقاقيو ناب كولورادو يتمززلو مالتي so overall انت ينيرو لما عن تنزل حتى أحوات كلهم تعزيكم وتخونوهم أبتي رالي زقبرو نبري بار ناي بنسلفانيا وكامبين اندا قبرو خلو ايتي حدقا قات إمو تحدقا كابينا بإن زبل كاب كلتا ميتك ساب سلسة ميتيار أب لك أب نحسي ويكا أب روفتة تغيليو تخصي جرو حدا ستيل منو تخصاب هجي أوت وانزلو منيو انتوائيو زي قنتو كله خطاس ولا حنتي أوت وانزلو خبئي ماتي منشو بتصمعي تفلتن حدا يا HRX جلز بحال مساريحي تتقيمو نشتي فيديو تطالنا نعوخريو كمي كم زنبري دن كابو ستيل كنقصلنا مالتيو was أنا بحكي very shameful زحفر إسرائيل لو ما عنتي بتعمل كون زي نبورو قد إنيرو بتعمل قات حزن جن كاب كونه خاطر بلو نجار كأكونن مالتيو كله ولا بايدن يا حما كم زكاة أما بايدن تزاريبو كلهم كتاس تزاريبو مليم تقول يا لس باك نشتي فيديو تطلعنا نرأيو كم زنبرتي تاشمو قال بازوي حدا نسو خم تقتله نسو ميتيو ناتو فيديونا لني خريقكمي اتي قداي زغبره وي كات شات زغبره نسو ميتيو كالون او زنبره مسترامب بتدهريت زنبرو كابت تعذبتي وي كفلورس حدا ميتو كلته خا كم تهارو ميو تحبريت هزلنا وي كنت اونلاين زبلو زلو تم كلته بخبي تهاريمم زلو ستيل قدايم انا بيمثل استي مالته تصنعن انت اخبر كلهوس yeah I can make sure I'm alive alone so I تصنعن مالتيو yeah let's get it بين كجمرو مسيلكم بتي اسكي كما ينيرو at least نشتي فيديوهات كلونا ابدي خنم صمو دحار كابو خنقصلنا all right so حنت سورس زي انا هتلكم like very easy تريواز لهم ابدي زلاء why it's not gonna be my dog and I can't see I'm trying to be what I'm destined to be and niggas trying to take my life away مستحارمين تايجرو many men wish death upon me blood in my dog and I can't see I'm trying to be what I'm destined to be and niggas trying to take my life away let's fight يزبلاو مستحرمه انتي يزبل بقى خلاص دحان كم زوصه دحان كم زلو يزحبر قالوا والحنتي اي تاشم كونن right
scared. I think so. Tonight shut the internet. صقيلي مثلني بتاع زبل guys. I'm not sure this. يا حنت زياتري وازلخم انتاي زقبل زلبي دون مهلك صار اخي دون مهلك صابنا انا اذني تمهرهم تقطعت عن سكريت سيرفيس انت ام جيرومو لك عبد امو تعجل امون تخدم فورد this fight we are fighting the I'm strong the good I'm just ወሪጅ ጫማይ ምስ ኮፍ መሰብሎ ምስ ዓበጦ ጫማይ ገለ ዝብል ካልእ ብዝተረፈ ያ እዩ ዝሕብር እቲ ማህረንቲ ኣብ ከም ዘለዎ እዮም ዝሕብርዎ ማለት እዩ ሕፅር ናይ ቲክቶክ እየ ዘምፅእ ኣለኹ ንምንታይ እዚኣ ኣምፅያ ንዝብል ኤሎን ማስክ ኢልዎ ኤሎን ማስክ ነው ተስላ ማለት ኩልኩም ሲኦ ናይ ተስላ ማለት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ያ ሆፕ ፅቡቅ ከሪካቨር ንክገብር ኢሉ ኤሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ሳፖርት ንትራምፕ ኣይገብሮን የሉ ነይሩ ሕጂ ግን ሳፖርት ከም ዝገብሮ እዩ ተዛሪቡ ብሰንኪ ናይ ዝለማዓንቲ ሓደጋ ንትራምፕ አይ ቲንክ ሶ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝመፅኦ ወይ እውን ብዙሕ ሓገዝ ከም ዝመፅኦ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ኖ ንኣነ ይሕግዝኒ ዓይነት ፖለቲሽያን ሲብል ነይሩ ሕጂ ክሕግዝ ምዃኑ ኢሎም መዓን ተዛሪቡ ሶ ዱ ዩ ሳፖርት ዶናልድ ትራምፕ ይብላ ኣሎ ሴስ ኢፍ የስ አይ ዊል ፎሎው ዩ ባክ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሂዝ ገና ሄልፕ ማለት እዩ ኢሎን ማስክ ክሕግዝ እዩ ሶ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ምርጫ ብጣዕሚ ኣዝዩ ነቲ ምርጫ ሲ ሞር መተባብዒ እዩ ገይሩሉ ንትራምፕ ማለት እዩ This is the way it is. If you want to really see something that said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, so ካበይ ከምዚ ገበራውን ኣላትና ፀገም ኣይኮነን ሕዋት ክሪእኩም so let's see what it is so እዚ like ወዲኡ ሁሉ ናይ ወዲኡ ቅድሚ ሰዓት ያ ወዲኡ ከሎ አይ ቲንክ ሰናብ ኮሎራዶ ዝመጽ ዘሎ ተስተጋገ ወዲኡ ወላ ሓንቲ ሰላም ክወጽእ ከም ዘሎ እቲ ናይ እዝኒ ጥራሕ ማህረምቱ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ብዘይ ዝኾነ ሰብ ወይ ካብ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ or all right let's get it okay I just want something Frankie okay so so everything is so ወዲ 20 ዓመት ኣብዚ ጉዳይ ዝተገዲኡለት ሓደ ካብ ተጎዳዩ ሓደ ዶክተር ከድሕኖ ፈቲኑ ኣጋጣሚ ናይ ሰርጀሪ ዶክተር ነይሩ ከድሕኖ ይከኣለን like you know just ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ሶርስያ ያ ትምፃእ ከሪእኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ቪድዮ ተቀዲሓ ዘላ እዚኣ እጅት ቀታሊ ንህለኩም ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሩፍ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ቅድመና ዘሎ ኣብዚ ፃዕኡ let's find out ንህለኩም ኣብ ላዕሊ ቀቲል ንህለራይወሎ up Malay I hope you can see him right in here. I know, sorry. Service, you can see the guy there. I think they hit the guy. So እቶም security service ናቶም ጉለቲ by the way this is failure failure ኣብዚ ዝገበሮ ብጣዕሚ ዝሕዝኒ I think so ti president ዝገለውን ክስጎግ ምዃኑ በዓል ኩሎም ተዛረቡ ዘሎ በዓል ኢሎን ማስክ ሆን ካልእ ይኹኑ ምኽንያቱ ሲ ዕጥቂ ዝዓጠቀ ወታደር ወይ ከዓ somehow ዕጥቂ ዝዓጠቀ ሲቪል መፂሎ ኣብ ዝሩፍ ዚ ደይብሎ ኢሎም so almost ናይ 2 ሚኒት ናይ 2 ደቂቃ ኸውን ሲ ሃታ ኢሎም ናብኡ ክሪእዎ ከብሎ so why Trump ካብቲ መድረክ ዘይወረድዎ እዩ ሕቶናቶም ማለት እዩ ስለምንታይ ራይድ ኣወይ እንድሕር ናይ 2 ደቂቃ ሆን ፍልል ያሉ ይኹን ሰብ እዚ ሰብሪ ዕጥቂ ከም ዘለዎ
እቲ ብረት ከም ዘሎ ማለት ድሕር ተራእይ ኮይኑሲ ከባቢ ክልተ ዝወሰደ ዋይ ትራምፕ ቀጥታና ካብ መድረክ ዘይወረድዋ this is a big question ማለት እዩ that's why he should fire ዝብል ነቲ ሓላፊ ናይቲ secret service ከምኡ ፅሑፋት ኣሎ so እዚ ኣዝዩ ዳንጀር ይሕዋት ንምንታይ እዩ ዘሎ ስቲል ንምንታይ እዮም ከይዶም እዚኦም ሲ ኦልሞስት ካብ 200 ካብ 300 ያርድ ማለት ሲ ንምንታይ እዮም ናበይ ከይዶም ኣብኡ የለዉ እንዲኦም እቶም ኩሎም ሰራዊት ሲ ኣብኡ የለዉ እንዲኦም ኣይነበሩ እንዲኦም ንዝብል ሕቶ እዩ መንነቱ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠን ካበይ መፅኡ መኒዩ ኩሉ we don't know ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ግን እቶም secret service ንባዕሎም ስንታይ እዮም ክሪእዎ ዘይከኣሉ ንምንታይ እዮም ቅጥታ ኣክሽን ዘይወሰዱ ንምንታይ እዮም እንድሕር ብዕጡቕ ኣሎ ብዚ ተባሂሉ ኸ ንምንታይ እዮም ንትራምፕ ዘይውረድዎ ክሳብ 6-7 ካብ 7 ክሳብ 8 ይኸውን ጥይት ይተኩሱ ሰብ እዚ ካብ 7-8 ጥይት ክተኩስ ከሎ ልክዕ ኣብዚ ከሎ እሱ በዚ ኣንግል እዚ ናብዚ ስትሬት ናብዚ ትሪኦ ዘለኹም ናብዚ ተኩሱ ማለት ትራምፕ ኣብኡ ነይሩ ሌፍት ሳይድ ምስ ገበረ በዛ ሌፍት ሃሪሞ I think so ኣብዚ ታቱን ሃሪሞ ይመስለኒ ፕሩፍ ስለ ዝነበረ ጥራሕ እዩ ወፂ ይኸውን ዝኽእል ትራምፕ ብምቕፃል ያ እቲ ወዲ 20 ዓመት ናይ ፔንስልቫንያ ናይ ተቐማጢ ናይቲ ዓዲ ኣብ ከምዚ ቅድም ኢሉ ፀኒሑ ንዕኡ ኣጋጣሚ ርእሱ ምስ ሃረመቶ ከድሕንዎ ይከኣሉን ቀጥታ ኣብኣ ከሎ መይቲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ክልተ ሰባት ከዓ ብከቢድ ተሃሪሞም ከም ዘሎ ሎክቴ ስሕዋት Israel near. They got him down. Yeah. Yes, sir. Israel You can see the guy there. right in here. I think they hit him because the guy he looks dead. Tá vendo? Lá em cima, né? Aqui, ó. So, You can it's very shameful ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ ያ ጆ ባይደን እንታይ ኢሉ ትዊት ገሪኡ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ከጋጥማ ይነበሮን ኣም ሶሪ ኢሉ ንትራምፕ ሎማዓንቲ ክደወሉ ናይ ምሸትኩም ምዃኑ እዩ ዓንተ በብሪፍ ገይሩ ነይሩ ደው ኢሉሉ ድዩ ኣይደወለሉን ተራኺቦም ናይ ዝረኽቡን ኣይደኖ ግን ብሪፍ ገሪኡ ስለዚ ከምዚ ከጋጥማ ይነበሮን ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ፈተና ኣትዩ ኢሉ ብዙሕ ተቆጢዑ ማለት እዩ ስና ስቲል ዋላ ፖለቲካሊ ፍልል ሃለወ ካምበር shouldn't be እዚ ዓይነት እዩ ዘረባ መፅኡ ማለት እዩ so this is how technically ዝተባዕለ ነላቀ ኤለን ማስክ let time to America be candidate for the top look this ታሻት እዚኣ Unfazed. Imagine shooting a man with your last bullet and he stands there. somehow as nice comes get a ነገር ፊል ከም ተሰማዑ ይገሩ ድሕሩ ተም secret service ወለካ I don't know secret service ግን ወታደራደን ብሎም ወይ ካ ቦርድ እተምናት ጋርድስ ቀጣ መጽኦም ሾ ብሎክ ገሮሞ ኦኬ አቢሶም እምነታህት ማለት እዩ so right this is a question why they didn't shot him first okay yeah I don't know this is abzi azallo this guy look this is the guy I think so toward isra zimete nahlokum editri wallahum this is the word isra zimete ati at hadaga zimete isabzi this is yeah zimete qol'a I word isra amat aba zagatomay nahlokum temnay military geram zello zowፅዎ zello yam ati mot zagatomo ማለት እዩ this is the bad news he's just so young guy ውፅኒሑ ማለት እዩ yeah Biden as well yeah have been briefed on a shooting of the Donald Trump rally in Pennsylvania grateful to hear that they're safe and doing well yeah of course yeah everybody's grateful مالتهم كعب سلام وصي so as you ከምዚ ፈተነ እዩ ትውድድሩ እንታይ ትራምፕ impeachment ክስመጽ ይዎ he was fighting ሪኹም ማለት እዚ ተርካ ፋይናል ኻስ ሁሉ እንዳገበሩ ሁሉ they try to kill him today ማለት እዩ so he's so lucky ህይወቱን ወጪ ማለት እዩ I hope ሕጂ ግን እቲ ያመወዳእታ ሓንቲ ቢልዮን ዝኾነ ነጥቢ ሒዝያ ኣለኹ ከመይ ይክኸውን ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ይክመስል ሰብ እዚ ካብዚ ሴቭ ምዃኑ ጥራሕ ሎማዓንቲ ጥራሕ እቲ ናቱ ራሊ እቲ ናቱ prediction as president ምዃኑ an average about 7 cent ከም ዝወሰኸ እዩ ተዝሕብር ማለት እዩ this is simple በቃ he's so lucky by the way just the blood of the thousand ጥራሕ ሓምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ yeah this is the things happen like was quick ብጣዕሚ ያቀልጥፍ ነይራ ሓጻርያ ማለት እዩ all right let's I need to see something I knew the vibes we are in trouble okay did the security guard overreacted abba Judy this is something like that okay
Yeah, look this. Atamot na haraga tagatama abzabota zi amalit na lakum. Ta dahri zalai. Someone just lost his life. Yeah, Donald Trump survived. Okay, then that had he were to stuff had a subtrahi plus it qatali qatil اللي فتنا مالك كسب شمون تيتكوست what this is a lot. I just want to hear him. More like yeah, still yeah. Okay, this is the good thing بهوت مهلاو تقندي. All right, let's go another one. Oh yeah, this is the doctor, the PH doctor. Sorry, ناي حدا ناي OR سرح دكتوري انت يقروا نتي ود خد حنيلو فتينو ولا كله السي بي اي زبهال ناي كمزي انت زبهال بتقرينا بعدنا كمزي بقفل بخانه في حكا خمس قبر سي بي ار كمو فتينو له خد حنا فتينو So I made my way over. I said, I'm an emergency department physician. Let me help you. The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There's lots of blood, and he had brain matter there. And so I got him. There's a helicopter coming in to get him. I got people there really helpful. I got him up on the bench. Then I did CPR, did chest compressions as well as I breathed for him. One person. I was the only one who did it. just yeah, he's a doctor, he's a physician. نبعلو ناي CPR فتينو كلنا like you know خبرة زخل فتينو جن ببز حدا مسلس فصصنا. What did you see, sir? I heard Yeah, Trump has it and just okay. This is a lot, مال ولا حنتكني نبلو نقرا يكون this is a lot information حوت تهنت لنا مالتي already تي قداي فلتنا لنا. Let's kill this out. So كساب هجي ولا حنتي أي نقرنا اتزمت ولا عقلنا لكم توماس ماتيو is بهال crack مالتي ودي عسر عمت. This is the guy has been died up to كيجن مالتيو. All right, let's see if there is anything. All right, here you go. Yeah, Ziari Homam just Harame. Okay. I think so, nothing. Yeah, let's move forward. He's okay, he's safe. Dehinu, Amlahauti Wayu. Nothing we can say. Haji almost wait Colorado na Colorado Mets comes a little haberita, still to campaign Gabru Maletu. So it is meta it is قطالقن بهجي كساف هجي حبريتا يترخبن من مخانو قطالي. So that's all. زي إذا اللحوات حبريتا زتاتينا خنهب متينا قال انت predict مالت تي okay well كن زي خون شا قاعد يمولو so كم يمر حاله نزبل حتى نابينا خن مت مالتي predict خن رينا مالتي تي election. Yeah, he's up of 66. He was 59. تذكرون لحكمكم عن طبقة Oh, sorry. up تمرتي أبايلي up كلاسي لي up زي بالكون up كلاسي أبناتي. So عن طبقة 59 سنتيمتر. هجي بسنكز good day كل ملو خطاس. Trump is gonna be heading. Trump is like look this. He added 7 cents. بسنكز أنا إلى ما عند مالتي. So he's like way up now. كابت زحلفه مالتي 59 نيرو 7 سنتيم وسيخو سلازي he's going to be a president عامله خلطه تموت حماقي. So like you know Biden is 25 and then Kamala Harris is 16.
so his head ንሱ ይመርሕ ኣሎ ንሱ እውን ፕሬዚደንት ኸውን ከም ዝሪኦ ዘለኹ እውን ኩሎም እዮም እዚ ብሕልፊ ምስ ኣጋጠመ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ሰብ እውን ተሰሚዕዎ እዩ ማለት እዩ so this is how yeah حبش فاكس نيوز yeah you're right that already عنتو بصحف سديدنا لكم من احوات this just هجي بزح مدياتات يوتي so እንታይ እቲ ቀንዲ ያ ቀታሊ ትፈታኒ ተቀቲሉ እዩ ናሽናሊቲ we don't know ወዲ በይ ሃገር እንድዒ ወዲ ክንደይ ዓመት እንድዒ ስሙ ኣብ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ already FBI investigate ገብሩ ኣለኹ ነው ፀይና ንሓን ካልእ ኣብዚ ኣዝሞቱ ክልተ ሰብ መይቶም እቲ ዝፈተነን እንደገና ወዲ 20 ዓመት ካብ ወዲ ተዓድን ማለት እዩ ካልእ ክልተ ብከቢድ ተሃሪሞም ኣብ ሕክምና ከም ዘለው ኢና ንፈልጥ ብምቕጻል ስለዚ ትራምፕ ናቲን መጉዳእቲ ከም ዘይወረዶ ትእዝኒ እዩ ኦልሬዲ ኣይነ ነው ከምዛ ናይ ኣብ ዓድና እንታይ ኢኻ ትገብረላ ምዝጋል ዲና ንብሎ ምዝጋል ኢና ንብሎ ላማ ጌርካ ሕድት ተብለና ጣል ተኻደክብ ተኻ ንኽፍለጥ ንኽዝከላ ዘጊሎም መስለኒ ስለዚ ምዝጋል ኢና ንብሎ ንኽፍለጥ ኣሲ ከምዚ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ኢኻ ተትሕዘን ብላማ ጌርካ ትሓድን ብንእሽተን ከለዋ እሞ ስለዚ ወይ ጭዳዳ ክልተ ወይ ቆራፅ ወይ ቪ ገለ it was technically we are so smart ማለት እዩ በቲ ናይ ዓድና so ዳርጋ ምዝጋል ኮይና ኣተሪፋ ማለት እዩ ስለዚ መፈላለጥ ገይሮምሉ ነው ሪፐብሊካን ምዃኑ so በቲ ኮይኑ በቲ is okay damn it all right ተዘጊሉ ጥራይ ስለዚ is okay ማለት እዩ so yeah I'm glad he's okay he's safe thanks God ናይ ብሓቂ ዝሕቲ ዝነበረ ግን ዝሕዝኒ so ክሳብ 8 ይኾን ተተኪሱ like you know ሓደ I don't know ከም ጻልኩም ካን ነርኒ ነጊሮም እዮም ሪኦም እዮም almost ናይ ክልተ ተነጊሮም እዮም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ወታደራት ዋ ንዓ ከም ዝኸለ ዕጥቕ ናብዚ ኣመፂሎ ናይ 15 ኾን ፊት ካብኦም ተሰቂሉ ናብ ናሕሲ ክዲብ ከሎ ናብ ትሩፍ ክዲብ ከሎ ነጊሮም እዮም so እቶም I don't know why ተም security service ብጣዕሚ they are so lazy ማለት እዩ ኣክት ይገብሩን so ኣክት ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም እቲ ሬድዮ ክህልዎም ፕላን ኤ ፕላን ቢ whatever ንትራምፕ ኣውርዶ እዩ ዝበሃል ነይሩ ፋስ ትራምፕ ከውርዶ ነይሮም እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ኣይሃብና ወደ ኣምላኽ ከዓ ሓሲቦ ክኾን ይኽእል እዩ ናቲን we can say ማለት anyway نعبل هنكيد بقى خالد ستاتيز نيرو لما عنتي yeah let me see what he said تشات زغبرسي like what he was trying to see انت عينت بريتيا عندك let's find out
cannot that find. It doesn't like ንኸገርመኩም ወላ ሓንቲ ምፅዋን RH ገለ ኣትብሉ ሞ ሶርስ ዝኾነ እንተረኸብኩ ኢለ ንኸሪአኩም ፈቲኖሞ they didn't just get it. I don't know why. Can you somebody comment if there is yes yeah Raphael he said high power Raphael. All right, this is what I got. ARH15. Let's see, guys. Oh, all right. I think so. Tiger of them. Okay. I think so. This is the kind what I got. Blast pretty hacky. I think so. I got it. Let me show you guys. It's okay. This is the one they have used it. Let's guys. Raphael like an AR-15, something like that. Okay, this is the one he is it. Is the عينتها تتطبيق مالتي. Wow. Is it ما أدرك كنت زي خم برد حزاتي مالتي. At least نشتك تكون all right. So let me show you the source. I don't want just this. That's why I've been looking the source. I have to show you. Okay. How did I open fire? Look, he said high-powered Raphael like an AR-15 can hit range 200 yards away. 300 yards away. This is he's using toward about 148 yards from the rooftop where the shooters was founded. Was 200 yards in meters. 200 yards to meters. ها متر انا فلت كمان مد. اوكي 108 متر. واو. كباب 108 متر يخون مالتي. 300 يارد. الرافل that's what he is it AR-15. Okay. Yeah, this is oh yeah, look. All right, this is guys. This he was there right in here. And then Trump was somewhere here. So roughly 248 yard. Oh, 200 yard. 248 كسب. Okay, what is 148 yard? Let's get it. 148 yard to meters. Yeah, 235 متر. Damn it. 235 متر وحوات. Yeah, look this. أبزي تم كاميرا سألون بتا تلفون درعناهم دقي تم قدينكم زاتهم أبستات نيرم. سلزي أبزي أخوينا مسيلة مو that's why أخو لغتي لما so Trump أبزي نيرم. 200 almost 235 متر يسحيتوا. This is bullshit, right? أبروفي نيرو أبلعلي تسألوا واجن أم 235 متر سي في اللي جرموا مع بريزيدنتي كان السوسبيش زجبر سب مالتي. This is really ridiculous. Wow. Anyway, all right, guys, this is a lot to read, but there's nothing. So yeah, thank you. Nothing we can do.
سو صباح يراخبنا تم صباح نراخب يا كباب 135 متر يكون سي يوم بلهم زي لو حسد صحت هون معلتي انا جابوا خلاص بروح معلتي thanks guys all right I'll talk to you tomorrow all right bye bye